model code of conduct do bom mati di do bom lapen election hut mate polling day hut ame itu menangan election commission pena guidelines do erlo mati di sita iltum pini video footage sama sit peklong lo rupai a polling station lo rupai polling station long bangke dak socheng constituency pen elected MAC lo bodi alang li amen ho Rongphar ho Headsing Rongphar amit hang mat si pini ke openly cash tangka rat aphan hut ke nam i bang sili to pekon long lasila so puthak bangke returning officer to election commission pen a guidelines sa teng pen alang li phan immediately action enpo mate immediately so cause notice alang li phan pipo sinil to matal sinil tum hin pen immediately complaint ame lodge po la so long returning officer tum kami immediately lake action enang ko sinil to as per election commission a guidelines sa teng pen ala so teng pen action en po alang li phan sinil to alang li hokep alo pen pharo isi alo keron si tum video footage tong pek bonlong lo gadi la sila bang chok che lake immediately action enang Jong si action and edit pun tu copy asal Jong si action and edit pun tu lagi election commission itu kita partiality kam se claim election commission of India handle itu trust and edit pun a guidelines mate press note alang itu kita cipi ke lagi RD of edit pun lasi la election commission itu pan set seji alang itu action and back alang lipan lasi ni itu alang lipan pun Cio pun nanti kan cio nang kok bukan aku cio elo pusita alang li metang se sunang kok bukan di lagi alang li tum MP ke nil tum phan ke alang li tum nang khang dun ni de lo ke rat phan ke khang ni de lo ke di la si la so teng lo teng te alang li metang cio i de ni hang lo la ke ni tum thang bu pe loตั้งแต่โมเชนดำเชนดมla pe rat democratic democracy aron ma di la ke rat yong si dun de lo betul la ke ning hang ta la ke dulong le lo ke di dulong le lo la ke la